na glavnom ulazu u zamak Sforza. I ovdje možete da primetite u stvari s polja kad gledate zamak, vi vidite da je on u stvari građen kao jedna odbrambene zidine ili fortifikacija, kako su to nazivali. I vidi se u stvari, on je jedan pravougaoni zamak, 200 metara je dužina, 200 sa 200, i oko celog zamka nalaze se ovi kanali, to je duboki kanal koji je bio dubok čak 7 metara. I moglo je u zamak da se uđe samo sa strane ulice kojom smo mi došli, jer ovdje kroz ovu sada kapiju i prolaz, kad pogledate na suprotnu stranu, izlazi se na Trijumfalnu kapiju, koju smo mi videli na putu našem, jel da? I od Trijumfalne kapije nastavlja se onaj put koji se zove Corso Sempione, koji smo se vozili. I to je bio u stvari glavni ulaz u grad Milano. Tako da jedini ulaz... Pored ove ulice ima zona Brera, isto jako zanimljiva sa restoranima, i ona je više ovako za mlade. Studentski, da kažemo, kvart, ali ima i restorana koji su jako ovako ekskluzivni, pa tu treba gledati cene malo, ali je pristojnije dosta, to ću vam pokazati, to je u zoni tamo iza Teatra Scale, i na Navilju isto imate taj happy hour. Ne mora da bude koktel, možda bude pivo, vino, bilo šta, ali uglavnom su to kokteli. Super.
Opet, ovi poznati dizajneri imaju svoje prodajne objekte. Ovdje su restorani koji su mnogo skupi. Ova konstrukcija je koštala mnogo i ono što je nažalost se desilo u Milanu, bombardovanje tokom Drugog svjetskog rata, srušeni su vitraži na dvoru i srušen je kompletno ova krovna konstrukcija koja je urađena od muralskog stakla. Zamislite koje su to bili fenomenalne boje, vitraži, one vizantijsko-plave, crvene, žute, to se na razglednicama da vidjeti. I onda je to bilo preskupo zaista da se ponovo uradi od istog materijala, pa je sad to urađeno u stvari u tom kanjenu stakla. Tako da je obična, ali i ovako fenomenalna. Ajmo do skale pa do glavnog trga i da ima u Napolju isti i ima u Londonu isti. Da, i svi je isti period.
Na samom glavnom trgu Konjanik, to jest statua konjanička, Vittorio Emanuele. Ajmo prvo da se orijentišemo. Iza vas vidite zastave, to vam je Dante ulica, tu smo se šetali. I ovom ulicom Dante do kraja stižete na fontanu, zamak Sforza, iz desne strane nam je autobus. Treba vam maksimalnih 15 minuta odavde do autobusa. Ulica levo, gde vidite Zaru, jer je vidite. Preko puta Zare, to je ulica koja se zove Torino. Preko puta Zare vam staje tramvaj kojim dolazite u grad. I taj tramvaj ide iz pravca ka nama. I onda on posle skreće levo i tamo nastavlja, tamo smo videli. Kad mi dolazimo da Emanuele, ovako pravo. Ona je duga 6 km. Prvo je Vittorio Emanuele, pa se onda pretvara u Corso Veneciju i onda ide u Corso Buenos Aires. I to je najduža shopping zona grada. Tako je. I tu ima radnji kakvi god želite. Stvarno, od onih najjeftinijih, od Rike Terra Nova i ostalo, pa do najskupljih. I četvrta levo je Monte Napoleone. To je ona luksuzna. Da, tako tu treba prošetati. Pa do to idite da vidite. Pa da, tako je. Oni jeste. Palata sa desne strane je španska palata iz 16. veka i danas predstavlja, Italijani to zovu Sala della Exposizioni. To je izložbena sala, palata, gde razne gostuju postavke, ekspresionizam, pa onda ima realizam, pa hipernadrealizam i tako dalje. I stalno se menjaju te postavke na nekih otprilike 6 meseci. I tu je odmah ulaz između katedrale i španske palate, vam je ulaz za muzej Duoma. Ulaznica je 15 € i kad kupite ulaznicu za muzej Duoma, možete liftom da se popnete gore na krov. Poslednja ulaznica se kupuje u 18 časova, a poslednji ulaz je u 18:30. Do 19 časova radi i posle toga već treba da se završi poseta. U Duomo može da se uđe kad su praznici, a ovo se još računa da je praznik, pošto je 1. maj bio državni. Na mestu ove katedrale se nekada nalazio Rimski forum. Znači, prvi rimski grad. Kad bi se nekako desilo čudom da podignemo ovaj asfalt, kažu ispod nas 3 nivoa starih rimskih gradova bi našli. Jedan jedini lokalitet iz rimskog perioda postoji ovde u Milanu, zove se Ambrozijana i to je lokalitet u onoj ulici Via Torino u blizini Muzeja nauke i tehnike Leonarda da Vincija. Eventualno ko je raspoložen za antiku može da ode to da vidi, ulaznica je 6 € i onda je podzemni grad maltene, ono što su uspeli da negde iznesu na svetlost dana. Inače je katedrala, već smo rekli u autobusu, druga po veličini. 138 metara, ona je dugačka, Sveti Petar u Rimu, Vatikanski, je duži od nje za 17 metara, a visina katedrale je 106. Na samom vrhu gore, vi ne vidite odavde, ali kad se malo pomerite, vidjet ćete je zlatna statua Madone. Madonina je zovu, to je isto remek delo firentinskih umetnika, to jest onaj Firentinac Brunelleschi koji je pravio kupolu Firentinske katedrale, je radio nacrt za krov za ovu katedralu i napravio je stvari tu skulpturu zlatnu Madonine. I nju se lepo vidite kad odete na krov, kad se šetate gore po krovu. Znači, 2400, kažu do 3200, ne mogu baš tačan broj da ustanove, statua se nalazi kao ukras na ovoj katedrali. Ona je gotska, ali je gotika vrlo onako svedena, sam početak gotike. Inače, gotika nije toliko zastupljen stil u Italiji, više renesansa je ovde bila prisutna, ali ova, kažu, jedna od najraskošnijih klasičnih gotskih katedrala. Petobrodna građevina, 5 ulaza i kažu da je
stalno još uvek u nekoj izradi, još nije onako do kraja, da kažemo, gotova. Posljednji radovi su rađeni za vreme Napoleona i kažu da je Napoleon sebe u jednoj od tih statua uklesao isto ovde u ovoj katedrali. Unutrašnjost je fenomenalna, treba da uđete, kažu, može da se uđe, 2 eura košta ulaz, ali do 7 najkasnije.
ćemo se uputiti ka Veroni. Proći ćemo pored Monce, proći ćemo pored Bergama, zatim pored Breše. Tu kod Breše negde izlazimo iz Rejke.